Ovako se ubacuju CSS kodovi u klasične WordPress teme. A ovako se ubacuju u blok WordPress teme. Do kraja videa pokazat ću ti i konkretne primere kako da to uradiš. CSS kodovi služe za ulepšavanje WordPress sajta, odnosno za ubacivanje dodatnih funkcija koje nisu moguće u blok editoru. CSS je akronim ove engleske fraze Cascading Style Sheets, što znači kaskadni listovi stilova. Za ubacivanje CSS kodova na WordPress sajt ne treba da znaš ni programiranje ni kodiranje. Sve je po sistemu copy-paste. Treba samo da nađeš na internetu CSS kod koji ti treba, da ga kopiraš i da ga nalepiš u svoj WordPress sajt. Jedan od izvora za to je i moj sajt wordpresszapočetnike.net. Scrolluj skroz dole na dno stranice i klikni na ovu stranicu mapa sajta. Tu je spisak svih stranica, blog postova, kategorija, kao i videa na mom sajtu. Na toj stranici klikni na ovu kategoriju CSS kodovi za WordPress sajt. I na ovoj stranici će biti svi blog postovi vezani za ubacivanje CSS kodova na WordPress sajt bez poznavanja programiranja i kodiranja. Dakle, sve će biti prilagođeno za totalne početnike. Uz pomoć CSS kodova možeš da uradiš razne stvari na sajtu. Na primjer, ovo je jedna defaultna forma za ostavljanje komentara na blog postu. Kao što vidiš, ovde postoje zvezdice i to su obavezna polja. Dakle, posetilac da bi ostavio komentar na tvom blog postu obavezno mora da upiše svoje ime i svoju email adresu. A to nije dobro jer mnogi ljudi neće želeti da ostave te podatke i onda ti neće ostaviti komentar na blog postu. Takođe, u ovoj formi boja dugmeta se verovatno ne uklapa sa bojama tvog sajta. I sve ovo nije moguće promeniti direktno u blok editoru na samom WordPress sajtu. Ali ako na sajt ubaciš ovakav jedan CSS kod, onda možeš da uradiš tu formu onako kako želiš. I onda ona može, na primjer, da izgleda ovako. Kao što vidiš, postoji samo jedna zvezdica i posetilac ne mora čak da upiše ni svoje ime, ni svoju email adresu, ni web sajt. I to je dobro jer na taj način će ljudi mnogo lakše da ti ostave komentar na postu jer ne moraju da unose nikakve podatke. Takođe možeš da uradiš izgled ovog dugmeta da se uklapa u boje tvog sajta. I sve to pomoću CSS koda. Još jedna atraktivna opcija koja može da se uradi pomoću CSS koda je ova opcija koja se zove tooltip. Možeš da obeležiš neki deo teksta i kada posetilac stavi kursor miša ili klikne na taj tekst, pojavljuje se ovaj dodatni prozor sa dodatnim objašnjenjem o tom pojmu. I ceo ovaj tooltip prozor možeš da uređaš onako kako želiš i sve to pomoću CSS kodova. Još jedna česta primjena CSS koda jeste za ubacivanje takozvanog call to action ili poziv na akciju dugmeta u navigaciju sajta. I to dugme se uvek ubacuje skroz sa desne strane na poslednju stranicu u navigaciji. Evo ovako izgleda navigacija bez tog dugmeta i bez CSS koda. A ovako izgleda kada se ubaci CSS kod i onda dobijamo to dugme kao poziv na akciju ili call to action. Naravno, to dugme se uz pomoć CSS koda može urediti kako god želiš. Pokazat ću ti sada konkretno na dva primjera kako da ubaciš CSS kodove na WordPress sajt. Prvi primjer će biti na blok WordPress temi i zamenit ćemo ovu formu za komentar na blog postu pomoću CSS kodova, a drugi primjer će biti da ubacimo ono call to action dugme ovde u navigaciju sajta na klasičnoj WordPress temi. Na ovom sajtu imam instaliranu najbolju i najbržu besplatnu blok WordPress temu koja se zove Green Shift. Idemo sada da zamenimo ovu formu pomoću CSS koda. Najpre treba da nađeš CSS kod koji želiš, zatim da ga selektuješ i da ga iskopiraš tako što na tastaturi stisneš dugme CTRL i klikneš na slovo C. Zatim se uloguješ na svoj WordPress sajt na kome se nalazi ova blok WordPress tema, staviš kursor miša ovde na Appearance i klikneš levim tasterom miša na ovu opciju Editor. Zatim klikneš ovde na lupu levim tasterom miša i u ovo polje za pretragu ukucaš CSS i klikneš na ovu opciju da otvoriš polje za unos CSS koda. I to polje se nalazi ovde sa desne strane u svim blog temama. Tom polju možeš da pristupiš tako što klikneš na ovu opciju za generalno uređivanje sajta i zatim možeš da klikneš ovde na tri tačkice, pa ovde na Additional CSS i sada klikneš u ovo polje ovde i nalepiš onaj kopirani kod tako što na tastaturi
tastaturi stisneš CTRL i klikneš na slovo V. I zatim klikneš gore na Save i još jednom na Save. U ovo polje za unos CSS koda možeš da unosiš i druge CSS kodove, tako što klikneš na kraj poslednjeg koda, klikneš na Enter i još jednom na Enter, tako da napraviš jedno prazno polje i onda ovde nalepiš sledeći CSS kod koji želiš. Ako želiš da izbrišeš neki CSS kod, onda ovde selektuješ taj kod i klikneš Delete. I na ovaj način smo ubacili CSS kod pomoću koga smo izmenili onu formu za unos komentara na blog post. Postoje dve vrste CSS kodova. Prva vrsta su CSS kodovi bez CSS klase, a druga su CSS kodovi sa CSS klase. Ovaj primer malopre sa formom za komentar je bio CSS kod bez CSS klase. Dakle, samo smo uneli taj kod u ovo polje za unos i on se automatski primenio na onu formu. I automatski smo pomoću tog CSS koda dobili ovu formu gde smo izbacili polja za ime i email kao obavezna polja u formi za komentar posta. Dakle, to je bio taj CSS kod bez CSS klase. Sada ću ti pokazati i ovaj drugi primer. Ubacit ćemo ono dugme Call to Action u navigaciju sajta. I to ćemo sada uraditi na klasičnoj WordPress temi i uradit ćemo pomoću ove druge grupe, a to su CSS kodovi sa CSS klasom. Pa idemo da vidimo kako to izgleda. Na ovom sajtu imam instaliranu najbržu klasičnu WordPress temu na svetu koja se zove GeneratePress. Sada ćemo u toj klasičnoj temi da napravimo ono dugme Call to Action u navigaciji sajta. Princip je isti kao i malopre. Prvo treba da nađeš kod koji želiš na internetu, zatim treba da selektuješ taj kod i da ga kopiraš sa CTRL-C na tastaturi. Zatim se uloguješ u svoj WordPress sajt na kome imaš klasičnu WordPress temu, staviš kursor miša ovde na Appearance i klikneš na ovu opciju Customize levim tasterom miša. I sada ovde sa leve strane imaš ovu opciju Additional CSS, klikneš na ovo dugme, scrolleš malo dole, klikneš u ovo polje i sada nalepiš taj kopirani kod sa CTRL-V na tastaturi. I zatim klikneš ovde na Publish. Pošto je ovo CSS kod za koji je potrebna i CSS klasa, kao što vidiš ovde gore desno, nije se automatski pojavilo to dugme u navigaciji sajta. Zato je potrebno da ubacimo tu CSS klasu, da bi se ovaj CSS kod aktivirao. Pošto je ovde u pitanju navigacija sajta, odnosno meni, vraćamo se nazad u dashboard, staviš kursor miša ovde na Appearance i klikneš na ovu opciju Menus, levim tasterom miša. I sada se tu nalazi taj meni, odnosno navigacija sajta, i pošto želimo da dodamo CSS kod na ovu poslednju stranicu, treba da kliknemo ovde na ovaj trouglić. Ali da bi se tu pojavila opcija za unos CSS klase, prvo treba da scrollujemo gore, da kliknemo na ovu opciju Screen Options i da štikliramo ovo dugme CSS Classes. I zatvorimo ovu opciju gore i sada kada se vratimo vidimo da se tu pojavilo polje CSS klasa. I sada klikneš u to polje i za ovaj konkretan CSS kod imamo ovu CSS klasu, meni CTA. CTA je skraćenica od Call to Action. I sada klikneš ovde na Save Menu da sačuvaš promene. Sada kada se vratiš na stranicu, osvežiš stranicu i kao što vidiš sada se pojavilo to dugme koje smo napravili pomoću CSS koda. Dakle, sa ovom drugom grupom CSS kodova koji imaju CSS klasu nije dovoljno samo da unesemo CSS kod, već treba da unesemo i CSS klasu na taj element koji želimo da uredimo. U ovom slučaju to je bila navigacija sajta. Na kraju ću ti pokazati još jednu bitnu stvar vezanu za te CSS kodove sa CSS klasom, a to je još jedno mesto gde se unosi taj naziv CSS klase. Sada ću prvo u ovo polje da unesem taj CSS kod, tako što kliknem na Enter da napravim ovde jedan razmak i nalepim kod koji je potreban. I kliknem još jednom Enter. I zatim kliknem na Publish. Sada sam uneo kod koji služi da napravi okvir oko teksta. Ali pošto je to takođe CSS kod sa CSS klasom, samim unosom tog koda neće se ništa desiti na sajtu, već treba na konkretan tekst da unesemo naziv te CSS klase. U ovom slučaju taj naziv CSS klase se nalazi na početku ovog koda i to je ovaj tekst crtica border, dakle bez ove tačke na početku. Dakle, selektujem taj deo i to je naziv CSS klase koji treba da unesem na konkretan tekst koji želi da promenim. Dakle, kopiram ovo sa CTRL-C. Sada ovde na ovom blog postu imam jedan red sa dve kolone i u obe kolone se nalazi paragraf blok koji služi za unos običnog teksta. I pošto onaj CSS kod koji smo uneli malopre služi da se oko teksta napravi okvir, sada treba na konkretan tekst
da unesemo CSS klasu da bi se aktivirao taj CSS kod. Prvo treba da kliknemo na taj blok na koji želimo da unesemo CSS klasu, a zatim ovde sa desne strane kliknemo na ovu opciju Advanced. Scrollamo dole i sada se tu skroz na dnu nalazi polje u koje se unosi CSS klasa da bi se aktivirao CSS kod. Klikneš u to polje i sada nalepiš onu kopiranu CSS klasu sa CTRL-V na tastaturi i klikneš na Update. Zatim klikneš ovde na Preview New Tab i kao što vidiš sada je ovaj paragraf blok koji služi za unos teksta dobio okvir pomoću tog CSS koda. Poenta te grupe CSS kodova sa CSS klasom je u tome što oni služe za uređivanje više elemenata na sajtu. I onda da bismo uredili pomoću tog koda konkretan element, onda u taj konkretan element treba da dodamo CSS klasu. Za razliku od one prve vrste kodova koji nemaju CSS klasu, zato što se oni odnose samo na konkretan pojedinačan element. U prethodnom slučaju imali smo ovu formu za unos komentara i uneli smo CSS kod koji se odnosi samo na tu konkretnu formu i zato nije bilo potrebno da unosimo CSS klasu. A u ovom slučaju treba da unesemo CSS klasu na svaki pojedinačni element na koji se odnosi taj CSS kod. Sada, na primjer, ako želimo da i na ovaj drugi tekst dodamo okvir, vratimo se na stranicu za uređivanje, kliknemo na taj tekst, otvorimo opciju Advanced i sada ovde za taj tekst kliknemo i nalepimo CSS klasu, kliknemo na Update, zatim ovde na Preview New Tab i evo sada je i taj drugi tekst dobio okvir. Sada recimo možemo ovaj isti CSS kod koji je služio za ubacivanje okvira na tekst da iskopiramo i samo umesto opcije tekst stavimo opciju image, odnosno slika i pomoću tog CSS koda možemo da napravimo okvir oko slike. Samo što je u ovom slučaju CSS klasa image border, a ne text border. I sada ako na stranici imamo sliku, princip je isti, kliknemo na tu sliku, zatim ovde sa strane otvorimo ovu opciju Advanced, scrollujemo dole i kliknemo u ovo polje i nalepimo sada CSS klasu koja ima naziv image border. Kliknemo na Update, zatim ovde na Preview New Tab i evo sada smo dobili okvir oko slike. I sada iako je taj CSS kod ubačen ovde, on se neće primenjivati na sve slike na sajtu, već moramo na svaku pojedinačnu sliku da ubacimo ovu klasu ako želimo da ta konkretna pojedinačna slika dobije okvir. I naravno svaki ovaj CSS kod koji kopiraš sa interneta i koji ubaciš ovde možeš dalje da uređuješ. Na primjer za ovaj image border možeš da selektuješ ovde i da promeniš debljinu okvira. Umesto 1 piksel recimo staviš 3 piksela. Ovde možeš da promeniš boju tako što selektuješ ovde i ubaciš kod koji želiš. Ovde možeš da ubaciš i border radius, odnosno zaobljenost tog okvira. Klikneš na Publish i sada kada se vratiš na stranicu i osvežiš, dobiješ drugačiji okvir pomoću uređivanja samog CSS koda. Još jedna bitna stvar jeste da na jedan isti element možeš istovremeno da dodaš dva različita efekta pomoću dva različita CSS koda. To se postiže tako što na taj element dodaš dve različite CSS klase. Pokazat ću ti sada kako. Prvo sam na sajt ubacio dva različita CSS koda. Prvi CSS kod služi za dodavanje okvira oko teksta i on ima CSS klasu text_border. Zatim sam dodao drugi CSS kod za takozvani typewriter efekat i on ima CSS klasu typewriter. I sada sam na ovu stranicu ubacio tri ista teksta. Na ovaj prvi tekst nećemo da dodamo ni jednu CSS klasu i to će da bude običan tekst. Na ovaj drugi tekst ćemo da dodamo CSS klasu textBorder i ona će da aktivira ovaj prvi CSS kod za dodavanje okvira oko teksta. I taj tekst će imati jednu CSS klasu. Zatim ćemo na ovaj treći tekst istovremeno da dodamo dve CSS klase. Najpre ovu textBorder, tako da ovaj tekst dobije okvir, a zatim i ovu CSS klasu typewriter, tako da ovaj tekst istovremeno dobije i taj efekt. Idemo da vidimo kako se to radi. Dakle, na ovaj prvi tekst nećemo da dodamo ni jednu CSS klasu, a na ovaj drugi tekst ćemo da dodamo CSS klasu textBorder. Idemo ovde sa desne strane na opciju Advanced, scrollujemo dole, kliknemo u ovo polje za dodavanje klase i unesemo naziv te klase. Text_border. Kao što vidiš, sada je taj tekst dobio okvir jer je ova CSS klasa text_border aktivirala taj CSS kod koji pravi okvir oko teksta. A sada ćemo na ovaj treći tekst da dodamo dve CSS klase. Kliknemo ovde desno u polje za dodavanje klase i najpre unesemo prvu CSS klasu.
To je CSS klasa text_border i kao što vidiš tekst je odmah dobio okvir. Sada da bismo ovde u ovo polje uneli novu CSS klasu, najpre treba da napravimo samo jedan razmak, tako što jednom stisnemo space na tastaturi. I sada kad napravimo taj razmak, ukucamo drugu CSS klasu. U ovom slučaju to je CSS klasa typewriter i ona aktivira ovaj CSS kod koji postiže ovaj efekat typewriter. I kao što vidiš sada ovaj tekst ima istovremeno dve CSS klase, text_border i typewriter, koje istovremeno aktiviraju dva različita CSS koda. Prvi CSS kod dodaje okvir na tekst, a drugi CSS kod aktivira ovu opciju typewriter. Na ovaj način možeš da dodaš i više ovih CSS klasa i da aktiviraš više različitih CSS kodova na jedan isti element. Na kraju još jedna vrlo bitna stvar. Kada ubaciš CSS kodove na sajt u WordPress temu koju koristiš, ako posle toga promeniš tu WordPress temu, svi ti CSS kodovi će se izgubiti. Zato je bitno da sve te CSS kodove imaš sačuvane u kompjuter. Tako da uvek možeš da ih kopiraš i da ih ubaciš u novu WordPress temu ako promeniš WordPress temu koju koristiš. Ovi CSS kodovi se koriste i za mnoge druge stvari, vrlo često se koriste i za ubacivanje animacija na sajta, pogotovo za animacije za dugmiće. Evo na primjer ova animacija, pa zatim ova ili ovako nešto, sve se to postiže pomoću ovih CSS kodova. Najbolji besplatan WordPress dodatak, odnosno plugin, koji ima puno tih opcija, zove se Green Shift i on odlično ide uz ovu besplatnu Green Shift WordPress temu. Instalacijom tog besplatnog WordPress plugina Green Shift dobijaš mnoge opcije za uređivanje sajta, a između ostalog i te animacije za dugmiće. I u tom slučaju ne moraš da ubacuješ ručno ove CSS kodove, već je dovoljno samo da ubaciš taj blok dugme i da izabereš animaciju koju želiš od ovih animacija koje su ovde ponuđene. Green Shift plugin ima i poseban dodatak koji se plaća i u kom ima još puno tih opcija za animacije na sajtu koje se ubacuju jednim klikom na sajt. Naravno ne treba preterivati sa tim dodacima i raznim animacijama jer one usporavaju sajt, ali neke osnovne stvari mogu vrlo lepo da se urede pomoću ovih CSS kodova. Toliko u ovom videu, nadam se da ti je bio koristan i da ćeš iskoristiti nešto od ovoga za svoj WordPress sajt.